Kaleniam beding kalam kabari gawai na gileniam kipai ba karilum jantia na gabanta ban be ya ka pangga shitom kasniu gasme ban shong suk shong san ukun ban reu labeteng ban penlong man la gasnem kebalawan bani shimbenta da kipai ba karilum jantia om tangkata relawan ro bani shimbenta da kinong sencari kinong sencarai kentup de ki riu he riu han ka sarkar ha ka bo menteri ramba ka sarkar BJP na jela Asam uhimanta biswasar maru ulawan poi ban sakhi ya ka leniam beding klam harilum jantia mantagasngi yau himanta biswa sarma lawan ru ban senran lang dau CEM ka karpi anglong autonomous council uti luram ronghang ha ka baladan lang ru umasnyaw bhalang dhar nang ta kiwe ki menteri sarkar ka sarkar Meghalaya ki MLA kentup de ya ki MDC ka Janta Hills Autonomous District Council lambat kiwe Laban kedau madagi bun peu hajar ngut ki pajba kilawan ban sakhi bat shimbenta ha ka leniam beding klam menta gasnem Kerjaan ya kesini benar, yo ko udah oke, yo leki, nen habi or dikai kemang imenso imensna. Heni pon dia berikan ha dia sagi, hei do hei. Goodwill from the state of Assam to our brothers in Meghalaya and more specifically to the brothers and sisters of Jaintia Hills. I convey my lot of good wishes and I pray for success of the festival. There are frequent frictions in the border issue. Frictions in the border area. I don't think so. Everything is settled smoothly. Everything is smooth. So when is the next level of talks? CM level talks. I kept on meeting CM and Deputy CM. So channel of discussion is always open. We keep on meeting and there is no friction, and whenever something happens, we resolve that immediately with the spirit of friendship. How you will assure that? Explain to you, sir. How is the Beklam? I'll come again and I'll also join the festival. I'll also jump in the pond. I'll definitely. Kompetitif baga pwede kang kalong sausni. Deh kini gilais ni ngalai bedan bentalang kat habat pajba. Hakani ke ketipat te namar ko pangila tip babon kini ki ges ki balayawan. Ina kata kadau ngan habdon no hangne. Oi ke jinisnya dia ke pembio ban yesim bentahang tei tambah kompetitif apa ke konstituensi jonga kilon di South League Belly Club. Ya. Dei tang kan ni kene dei tang tik sedang dem nang ni ke next week ke dei ke Tuber, hadir ke Tuber ke dei ke jong ka Yelong, hadir ke Yelong ke dei ke jong ka Bukla. Teki dang bon bagi Belly Club. Jingpe jonga kum non nikmat hoi tambah pisau thok ke dei ke Kamiam, no Kamiam Kabukom. Ke dei ultimately ke dei ha ka jing penyak sendrai joai. Hoi ni ngaru na kalian jungaru kumba pio i hoi ni iga kumba namar ka jingwan ko jung pajba namar menta kam dei sultan ka jing le niam hendrai kala long cultural tourism
ba mdai tang napo ka po jaintia lani napo khasi napo jela jungin pat na baru kilai sang panewan yo i ka jaka ka khamrit tang ba kataru ka rumah mani ka song haka jingya perkhatlang bat ke sindra jua course ko ik for ka jingker pat ka jong nakalong ka jingya trailang ka don kam ka jingya trailang kham tam ba haka mo ka jingya jong ngi ka nyam khasi nyam tre ba ni mani ya ka meram au te kadai ka jingker pat jong na bangin persangkat bana ban khoj ya ka meram au namar ban kajing khoj kajing suba ka long ka pokok san tam haka no ko snong ni ko jakat kani kalau kajing kam ha pat ka ni ro kan ngadai banai kule ya ka jela ya sarkar jela bangi yo iba kham tam ini kisan rules nem kiba ya minta ini yo iba ka ne ka culture le ne ka cultural tourism kala akiuba kham tam ba ka support bangi yo na ka tourism department bat kam jo na art and culture department ba kumno kum por manswa ngaru kum yala di ko badan bat ka M3 ni na ko pos ko ni kwa pendong dia di program tambah ka bunga jo support hak itu di por te ka khanan no yang ni dang henrei mentang ayo i namar ba nila yo i bang ka nila tai gila drop ya kini bat ka tourism bat ka culture dan na kata daw yo i di support kam tam mo na tanap jo ka tourism bat ka art and culture te mentang yo i ba gila mi kita gila penim lala yang ban penim ya kini culture apa ka jela ka jo